munibina woni tuuboɓe rutto ilayhi faade ka makko kanko Allah, wattaquhu hulommo musidɓe julɓe, wa aqimu solata ñiɓon e julɗe mon ɗen hara waɓutu on feƴƴirali on, wala takunu woton laato minal mushrikina jeyaɓe sirkanoɓe Allah, on torama on jeejama, saabu kala shirkuɗo borrama hara golle makko moƴƴe ɗen boni. min alladina hina jeeya e ɓen farraku sirtuɓe sendidiri fecci dina maɓɓe kan, wa kanuɓe laati shi'an pecce pecce. ko wiyete shi'a inde munden kañum kadi ko ɗo woni ko sorta, ko andirton shi'a wona hunde ɗaɓɓande, bi mana ko ɓen sendidirɓe dina mum kan acciti ko jokka ko naati e goɗɗungo, ko ɗum wiyete shi'an, ko ɗum wiyete shi'a. kullu hizbin kala fedde bi ma ladayhim, kon ka maɓɓe farihuna heɓe weltori. suufi weltori ko jogui kon, ahlu sunna wal jamaa weltori ko jogui kon, hammadiya weltori ko jogui kon, siya weltori ko jogui kon, chrétien weltori ko jogui kon, juif weltori ko jogui kon. tawle ɓeɗo fo maɓɓe ɓe wawoyta heɓde gonga ñande dargal, ko fedde wotere mari gonga. yo allahu on waɗu en jeeyaɓe nden fedde joguinde gonga. o wiyama sannasa si memi yimɓe ɓen durru lorra da'aw rabbahum, ayi ɗon ɓe fof ɓe hawta ɓe nodda joomi maɓɓe, ɓe toro joomi maɓɓe. siko fulawaɓe fof ɓe fotta ka tomboru ma ka leyteli, ɓe defa ñiye ɓe waɗa sadaka, ɓe waɗa torare Allah. sika ka saare ɓe fof maɓɓe ɓe fotta ka juulirde, ɓe waɗa sadaka, ɓe waɗa torare Allah. munibina ilayhi, ɓe tuuba ɓe rutto ka makko. gasi ɗum ɗon haɗaka, ɗum ɗon tongaka ko hunde yiɗande yamirande, kono hino ka boni ɗon. summa ida aradahum minhu, rettis tawi woni o meeɗiniɓe kanko Allah immorde ka makko rahmatan yurmede, ida tariqun tawa yo joni noon fedde gomin hum e maɓɓe bi rabbim e joom maɓɓe e shirkuna heɓe sirkanamo. ko ɗon boni fottuno ka ɓe mooɓi ɗon ɓe fof maɓɓe ɓe rewi Allah, ɓe noddi Allah, ɓe duwi Allah, ɓe tuuɓi, ɓe rutti ka makko. so itti nawnare nden ma, o itti satte nden ma, o itti kulolngol ma, o itti heege ngen ma, o itti hoyende ko ɓe wonduno e mum kon ha waɗi, sabu ɓe waɗi ɗum ɗo ta ɓe wonayno kadi mushkiruna bi rabbihim, hara ɓe wonayno yettoɓe Allah subhanahu wa taala. ko ɗum ɗo wonno ko hani ɗaɓɓa kon. ɓe warri ɗum liyakfuru fi, yo ɓe yeddo bima ataynahum, konko men addani ɓe. ɗum woni qur'an gasi ɓay ɓe suɓike ɗum. qur'an wi fatamatta'u, yo ɓe dakmito, fa sawfa ta'lamuna, aray ɓe anda ɓe waɗi ko waɗatake, ɓe acci ko ɓe waɗayno kon. am anzalna, kamen jippini alayhim e dow ɓe sultanan dalil, fo wara ko on dalil ɗon yatakallamu, woni ko yewti ɓe yamire ɓe bima kanu, saabu koko ɓe laati ɓe mo ɗum shirkuna ɓe shirka la. wa ida adagna nnasa, simen meɗini yimɓe ɓe rahmatan yurmede, farihu biha, yaay ɓe weltora nema kan. wa in tusibhum, si wiɓe sayyi'atun bone bima qaddamat aydihim, tawale ko saabu ko ɓe ardiniri juuɗe maɓɓe ɗen kon. ɓay Allah wonaali hino waɗa bone e goɗɗo ma, jarrabu e goɗɗo ko ɗuuɗi wo, ko bone on yurmi wo, tawa koye hoore tooñe. kala ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e hoore ibnu adama, tawi maktasabat aydi, ko saabu ko faggitorde juuɗe makko ɗen. idam tawa yo kamɓe yagnatuna hiɓe taƴo hande kadi e yurmede Allah nden, ɓe dulla sikka ha hande nema heɓalɓe o nani wayete. awalam yaraw, ɓe yiyali anna allaha no Allah yabsutu rizqa, imo yanñana arskele ma e shawnande ummo yiɗi yanñande, wa yaqdiri mo faaɗinana ummo yiɗi faaɗinande, ɓe yiyali ɗum. inna fi dhalika, ande woni ɗum ɗo la ayatin ma, ndeji le qawmin ande ɓe yu'minuna, ɓe no gomɗina. fa ati dal qurba, jonnutu joom ɓattodiraɓe ɓen ka enɗan e ka kawtal haqqahu, geɓal makko ngal. kala mo annduɗa hiɗa ɓattodiri ka enɗan ya akhi, wotama ya jonnitalmo geɓal makko ngal. kala noon ko okkaɗa himo mari geɓal e muɗum, jonnutumo ɗum. wal miskine e miskinaɓe ɓen kala kaɓe iwri, foti ko on kawtal, foti na on kawtal, jonnutumo geɓal makko ngal. wabna sabili, ɓiɓɓe laayi ɓen jonnutuɓe geɓal maɓɓe ngal. kala heɓuɗo jawdi sikki ko kanko tun jeyndi o falji, kala heɓuɗo gandal ma laamu sikki ko kañum kanko tun jeyi, ko personnel makko haray o falji. hunde ko aduna ɗo personnel ala. personnel ma wo ɓaawo a maayi a naati aljanna, a jomba, a jonnama saabi villa ma, appartement ma, chambre bajjo, ɗum ɗon ko personnel. a hunama hurul ayniɓe sappo ma, wulure ma gooto, ɗum ɗon ko personnel, ko toon personnel woni. dalika ko ɗum hayrun ɓuuri moƴƴande lilladina wonande ɓen yuriduna faalaɓe ɗaɓɓugol wajhullahi yeeso Allah ngo, wawlayka ɓeeɗo humul muflihuna, ko kamɓe woni malaɓe ɓen. wa ma ataytum, teddungal mon ɗo, kala ko okkitirɗon, kala ko finance ɗon min riban, tawi ko immorde e riba, tawi on ɗaɓɓi jawdi ndin e riba, sindi heeɓi kala ko ittuɗon ɗum ɗon, ma kala ko finance ɗon min riban, immorde e riba, mana fiyo riba heɓo, liyarboa fiyo ɗum ɗuuɗu mawna fi amwali nas, e nder jawle yimɓe ɓen, teddungal mon hay ɗum ɗuuɗi mawni e junngo jawle yimɓe ɓen,
fala yarbu barke waɗatake e mum, fala yarbu ɗum mawnata indallahi ka Allah subhanahu wa ta'ala. mana aya on ko wonɗo en haɗude ko wiyete ko riba, crédit rural, yette mali, crédit mutuel, pemi e ko nandita tawi ɗum ɗo fo muɗum hino naati ɗo guine games e ko nandita tawi ɗin ɗon piiji. wa ma ataytum kala ko okkitirɗo min zakaten immorde zakka to riduna wajha Allah, tawi ko faala ɗon waɗirgol ɗum ko yeeso Allah ngon, fa ulayka haray ko ɓen ɗo humul mud'ifun, ko ɓe woni sowanoyteɓe ɓen moƴƴeriji ɗin ñande darga yalla waɗen jeyaɓe maɓɓe. kono kala ko okkuɗa goɗɗo tawi ko fi yo yoɓite ɓuri ɗum ɗo, ma kala ko okkuɗa goɗɗo tawi ko fi jikke ñande goo yo okke, ko ɗum waɗi si okkorɗamo ɗum fof no naati e firo gon ɗo. wa ma ataytum kala ko okketirɗon min riban immorde riba, safe kala ko okkorɗa goɗɗo fi jikke yo okkoro e ñandego, ma kala ko ñawluɗa goɗɗo fi jikke yo yoɓite ɓuri ko ñawluɗamo kon, riba on hino naati e ɗin ɗon ɗiɗi kala. Allah daali li yarbuwa fiyo ɗum mawnu ɗuuɗa fi amwali nas, acci on hakke ɗe ƴeeɗen wona tawɗe hino jogii tokora ka Qur'an, ko ɗum waɗi si ɗen yiltito e aya on fiyo jama ɓeydu famude mande to tafsir majje. Allah daali haray fala yarbu ɗum mawnata ɗum barkata indallahi ka Allah. wa ma ataytum kala ko okkitirɗo min zakati immorde zakka, kala ko okkitirɗa okkorɗa goɗɗo fi Allah, okkorɗa ittuɗa zakka to riduna tawi ɗon faala wajha Allah fi yeeso Allah ngon, fa ulayka humul mud'ifun, haray ko ɓe woni sowanoyte ɓen baraji ɗin ñande dergal. allahumma jalna ɓaawo. allahu alladi ko Allah woni o khalaqakum tagu ɗon, thumma razaqakum refti o arsiki on, thumma yumitukum refti o waray on, thumma yuhyikum refti o wurnitay on, ko hayata hande kadi. hal min shurakaikum, musidɓe julɓe tawsnino e kafi ɗiɗɗi mon ɗi man yafalu ndundu hino wawi waɗde min dalikum immorde ɗi piiji kontaji o min shay'in hay hunde ala awa ɓay ala subhanahu laɓal wodani Allah sene wodani Allah wa ta'ala o towi amma shirkuno gay ko ɓen shirkude ko. zahara al fasadu bonneji ɗin feeñi fil barri ka jorndi wo wal bahari e ka bahar wo, ka on yiyaali zina ka nder battoje, zina ka otoje, zina ka hoore leydi, ka on yiyaali beere no yare ka battoje, beere no yare ka leydi, ka on yaali waru hooreji ka nder ndiyam, waru hooreji ka hoore leydi. a bonneji ɗin feeñi ɗon andi ko waɗi ɗum bima kasabat, ko sabu ko faggiti kon aydi nasi juuɗe yimɓe ɓen, ko ɗum waɗi sabu yimɓe ɓen yeddi Allah, yimɓe ɓen bewi, yimɓe ɓen toñodiri, ko ɗum waɗi joni si Allah subahana taala feññini masiboji, feññini asidanji ka nder ndiyam, feññini masiboji, feññini asidanji, ko ɗum woni ka hoore jorndi. liyudi ka badahu liyudi ɗon fiyo meɗinɓe bada alladi yoga e ɗen lette amiluɗe ɓe golli, laallahum no gasa kamɓe yarji'una ɓe ruttoto ɓe heɓay hakkil, ɓe évitay fi lette ɗen lahara. ɓuliɓe siru yahe fil arde ka leydi fanzuru ndaron kayfa kana ko honno laatori aqibatu alladina battana ɓen min qabil aditiɓe, kana ɓen laati noki aktharuhum hiɓe ɓuri ɗuɗude ɓe fewnitiɓe fewno ɗo mushrikina, kana laati aktharuhum ko ɓuri hewde kon e maɓɓe ɓen feƴƴinoɓe mushrikina koɓe sirkunoɓe. faɗum ñiɓin waja ka yeeso magol liddini wonande ka dinal qayyimi ñiiɓu ka mi on kabili ko adi an yatiya aroyde yawmun ñalande nde andanɗa hoorema la maradda lahu min Allah, ruttorde aranade immorde ka Allah, ñande asrafil wutti nde ñande goto kala notoyto ko Allah yiɗi ɗo yahudewo mo yiɗa yahudewo, haray ko ñalande nde ruttorde ala immorde ka Allah be yaha yawmadin nde ñande yassaddauna e ko ɗum woni ɓe sertay, mana kamɓe yimɓe yiite ɓen e kamɓe yimɓe aljanna ɓen. ay fariqun fil jannati wa fariqun fin nar, fedde go yara yiite fedde go yara aljanna, yalla waɗen jeeyaɓe yahoɓe aljanna ɓen. ma on kafara kala yedduɗo faale hino fayimo kufuru keferankaku makko ngun boni mum on yantata e hoore goɗɗo go. wa man amila kala golluɗo kadi salihan gollal moƴƴal, haray ɓen golluɓe ɗum kadi fali anfusim ko hoore maɓɓe ɓe gollani ɗum kadi yantata e hoore goɗɗo go. haray ko ho wonande hoore maɓɓe yam haduna woni koɓe daɗɗani gollal moƴƴal ngal ko kamɓe waloyto e hoore mum. jajisi alladina fiyo Allah yoɓu ɓen amanu gomɗinɓe o amilu salihati ɓe golli gollili moƴƴi min fadlihi mo deɓural makko ngal, innahu no Allah la yuhibbu o yiɗade alkafirina heferaɓe. wa min ayati no jeeya mandeji makko holluɗi himo woodi, holluɗi himo mawni, holluɗi himo gayna, andu silande wurta riyaha ɗiɗo keneli mubashiratin ko ɗi weltiniray ɗi en toɓo ngon wonde ndiyam ɗan saƴey woni, wali yudikakum himo meeɗina on kadi min rahmati immorde yurmede makko nden, wala tajiri al fulko e fiyo dogin ɗeɗo laaɗe be amri e yamirore makko, wala tabitahu e fiyon ɗaɓɓu min fadli immorde ɓural makko ngal, wala allakum hino gasa onon tashkuruna on yetta e nemaji makko ɗin.
wala gada arsalna gomɗi min nelim min qablika ko adima rusulan nelaɓe ila qawmihim faade yimɓe maɓɓe ɓen faja'uhum ɓe addani ɓe bilbayinati ɗi hujjaji feeñuɗi ɓay ɓe salike ɓe yeddi min waɗi honno fantakamna min letti min alladina immorde ɓen ajira muttoñoɓe wa kana laatike haqqan alayna ɗum ko farilla e hoore amen nasrul muminina wallugol gomɗiɓe ɓen halka bandi ɓen ɗum ko menen ɗum ko wajibi e hoore men ko ɓe men golla ɗum allahu allah alladi woni o yursilu riyaha wurtuɗo keneli ɗin fa tuthiru hiɗi dogina hiɗi ruyina sahaban duule fa yabsutuhu allah kanko o heɓina ɗeɗo duule fi samai ka asama kayfa yasha'u none wonu o faalira nde duulereɗa yaraɗa ndeɗa yaraɗa to wiɗaɗa fa yajaluhu o waɗaɗe kisafan kunte tekkuɗe kunte tedduɗe fa taral wadaga ayiyay toɓo ngon yahruju ngo yalta min khilali hakkunde majje ko ɗum woni kanje duule ɗen fa ida asaba bihi so heɓini ɗeɗo duule man yasha'u mo yiɗi heɓinde bimana si o saaƴini ndiyam ɗan e hoore ɓen ɓe o muuyoɗan saaƴi e hoore ngesa mum ma e hoore hoɗo mum min ibadi modde jiya makko ɓen idam tawa yo kamɓe estabshiruna ɓe weltora ko ndiyam ɗan ari kon fof welto wa in kanu harile ɓe laatinoke min qabli ko adi an yunazzala alayhim ndiyam ɗan saaƴinede e hoore maɓɓe min qablihi ko adi ndiyam ɗan tawi harile mublisina koɓe taƴiɓe hiɓe wifito ngulende hiɓe soñji fi ɗonka hiɓe soñji fi leydi ndin no yoori leydi ndin no wuli ndugu ngu hino ɗuuɗi fanzour ndaarino joni ila athari rahmatillahi faade batte nema allah kam ɓaawo saaƴiniɗan ndiyam ko honno ndi leydi uttirta ɓuuɓal ɗaɓe kayfa yuhyi l arda ko honno wurnitirta ndi ɗo leydi baada mawtiha ɓaawo ko ndi yoruno kon ceeɗu inna dhalika andeno oɗo allahjo wawɗo wurnutude ndi ɗo leydi ndi hecciɗa ndi wonta loope ndi fuɗina wallahi la muhyi l mawta o wurnita e mayɓe ɓen kadi wowa kanko allah ala kulli shay'in dow kala hunde qadirun ko wawɗo waɗen arsalna wallahi si min wurtiri han keneli fara'ahu ɓe yii keneli ɗin musfarran ko ɗum woni koɗi soyɗuɗi hiɗi wifa la zalluɓe wontay min baadihi ɓaawo ɗum ɗon yakfuruna kadi hiɓe yedda hay min wurti alegoye keneli e maɓɓe keneli ɗin ari wifi ko ɓe remi kon soyɗini wojjini bi mana yorni fo muɗum la zalluɓe wontay kadi min baadihi ɓaawo ndun hendu kadi waɗi tawa hani kadi yakfuruna ko ɗum woni hiɓe yedda ko ɗum woni ayaji allah subhanahu wa ta'ala mandeji makko ɗin ayi si tawi woni min wurti keneli hara noon ɗin keneli ɗon harratan ko wulɗi o baridatan ma ɓuuɓɗi ha feƴƴiɗi on andi kala hunde si ɓuuɓi ha feƴƴiti lettay si wuli ha feƴƴiti lettay wala in arsalna awaligoy wallahi si min wurtiri han keneli kono har ko wulɗi kur ma ɓuuɓuɗi jop kan e hoore ngesele maɓɓe ɗen wifi ɗum fara awhu ɓe yii ɗum bimana ɓe yii ngesele maɓɓe ɗe ɓe remi ɗen musfarran bimana ko soyɗuɗe ko wojjuɗe ko yuruɗe ayi ɗon kadi la zalluɓe wonta min baadihi ɓaawo hendu ɗum wifude ɗum ɗon bonna yakfuruna ɓe yedda fa innaka nan muhammadu la tusmiul mawta ananinta mawɗo mayɗogoy ko wiyete noon mayɗo ka islam ko aden kefeero wala tusmiu summa du'a ananinta paho du'a ida wallaw si ɓe hucciti mudbirina ko ɓe yahu wama anta a wonali kadi ɓe haadil umuyi ko a fewnowo bunɗo an dalalatim ittaɓe e majjeji maɓɓe ɗin in tusmiu ananinta illa man yuminu sowna gomɗinɗo ɓe ayatina ayaji amen ɗen fam kamɓe muslimuna hara koɓe julɓe jebbiliɓe allahu alladi ko kanko allah woni o halaqakum taguɗo on min do'afin immorde e loyere yedduɗo o ibnu adama ko e loyere taga yo ndaaru ndiyam mani sintere mani no ɗum ɓowriri no ɗum kaniri no ɗum ñiddiri bobon jibina kon hande o ndaara kon ka kon waalika kon saññata ɗon hunde kon gaynata hay hito hum kon hino fotawa hito ñukon o anday ɗum ibnu adama tagama e loyere tumma jaala refte waɗi min mbaɗi do'afin ɓaawo loyere nden ɓuwatan doole yedduɗo ɗum woyo ndaaru sukamo 30 ans 40 ans ndaara jiyomo 30 ans 40 ans o yiyay ɗon doole ɗen kono tumma jaala refte o watto e min mbaɗe ɓuwatin ɓaawo doole ɗen daatan loyere nde loyere molanande wa shaybatan e puri ceccu ngun e sagatalan kaako ngun e doole ɗen wota ɗaynu en ko wano arduɗen ni ko e lowɓe ko ni kadi hotirten ko e loyɓe moodi kanko allah yahulkuma taga macha konko fala teguɗe wa huwa al alimu kanko ne anduɗo alqadiru wawɗo wa yawma taqumu saatu ñande dargal ngal dari yuqsimul mujrimuna bandiɓe huɗoto nden ñande ɓe inna wallahi kamɓe ma labithuɓe ñiɓal kaduna gayra saatin sowna leer goto kadalika kono ni kanuɓe laatori yufakuna hiɓe riwi e pottintini e famugol gonga kan hiɓe fena wa qala alladina wi ɓen utol ilma hokkaɓe gandal wal imana e hokkaɓe iman
ɓen jaaboɓe ɓen wi'a on fena laqad labithum gumɗi on ñiiɓi ka adna fi kitabillahi e nder ko windi konka deftere Allah yo on wuurubi mana embere ko happa konka lawhil mahfuz wonde on wuuraybere mum ila yawmil ba'th ha ñalande ummitan fa hada yawmul ba'th hino noon ko ñalande ummitan ngal ni walakinnakum koni tun onon kuntum laatike la ta'lamuna on anda fa yawma idin nden ñande Allah daali la yanfa'u alladhina nafata ɓen zalamu toñuɓe ma'adiratum gantoji ɗi ɓe gantinoto Allah ko ɗum haɗi ha men waɗa ɗum ɗo ko ɗum ɗo waɗi ha men waɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗo haɗuno men waɗa ɗum ɗo ɗin gantoji ɓe jaɓantake ɗi wuri wala ɓe wona ustata buna feleteɓe goy andi ko tuma felɗa goɗɗo sa feli goɗɗo a feli goɗɗo ko hikkoto ɗon komi accanima ko ɗum hikkoto d'abord ɓe wonali feleteɓe ɓe wonali feleteɓe wala gado darabna gomɗi men waɗani linnasi wonande yimɓe ɓen fi hada al qur'an e nder nde qur'anare min kulli masalin immorde kala misiɗen fo muɗum no nder ga ko sen faamiɗe ma sen famal ɗe yo Allah faamigande ɗe fof majje wala in jiitam wallahi sa addaniɓe bi ayatin mande la yaqulanna alladina kafaru wallahi ɓen heferaɓe wi'ay in antum wonde onon julɓe ɓen o wonali illa mutiluna siwona bonnoɓe kadalika kono ni yatba'ullahu Allah on nottiri ala gulubi alladina e dow ɓerɗe ɓen heferaɓe wonde la ya'lamuna ɓe andata qur'anare nde ɓe andata gonga kan fasbir munño ya cheikh inna wa'da allahi fodore Allah nde haqqun ko nde gonga wallahi ko Allah foddi kon a heɓay ko Allah foddi kon a heɓete ɗum ko gonga wala yastakhifannaka wota foygintine itte qur'anare nden itte e hoolagol fi dargal ngal itte e gollal ngol fi dargal ngal alladina ɓen la yuqinuna tawɓe hoolaki ko wiyete kon dargal ngal si ɗum feƴƴi suratu luqman e makkiyatun bisimillahi rahmani rahim suratu luqmana ngol jantirama ngol innira luqmana sabu oɗo cheikhujo wiyeteɗo luqmana ko janta kon e nder maggol oɗo cheikhu luqman cheikhu imrana cheikhu dar cheikhu dhulqarnain cheikhu ko ɗo woni dhul kifli ɓe ɗo fof fi muɗum hino janta ka nder qur'an ga kono no ɓe addirani qissaji wona wasi koɓe annabaɓe few bal koɓe yiɓɓe Allah jaapigiɓe Allah waliyaɓe Allah kono wona ɓe annabaɓe bismillahi rrahmani rrahim alif lam mim wallahu alam bi muradihi tilka ɗum ɗo ayatul kitabi ko ayaje deftere ndenni alhakimi ñeñuɗe bimana ñeññaɗe awalegoye ñawaɗe fensita hudan ko nde peewal wa rahmatun ko nde yurmede kono wona wonande wonɗo lil muhsinina ko wonande moƴƴino ɓen lil mu'minina ko wonande gomɗinɓe ɓen lil muttaqina ko wonande huloɓe Allah ɓen ko ɗi tati arata on yiyata mukkura muna hudan wa rahmatun lil muslimina wonande julɓe ɓen so yiyenen lagene ɗen soñji ko 95% de musulman ko ɗum woni ɗo wona 95% de mu'minan on yi hara ko 95% de mu'minan harayno lagine hino e jam 95% de mu'minan ka woni on yiyano ɗe marché madina fermetanoke ɗe juulirɗe on yiyatano montor no waɗe ka nder juulirde ta kadi koye jandi ase ire kadi ka miiri on montor soke yilto kadi juulirde nden soke micro on soke on yiyayno kiyangi fo waɗata on yiyayno goɗɗo sodata paɗeta koye sood kadi poore sakun o tumba ɗum ɗon o natida e mum ka juulirde so tawino ko 95% de mu'minan kono ko 95% de musulman yo Allah waɗen 95% de mu'minan ulaika ɓeɗo ala hudan alladina ɓen yuqimuna solata ñiɓuɓe julɗe muɗum ɗen wa yu'tuna zakata ɓe itta zakka jawle maɓɓe ɗen wa hum kamɓe bil akhirati e lahara hum kamɓe yuqinuna koɓe hooliɓe ulaika ɓeɗo ala hudan ɓe woni e dow pewal min rabbi immode ka jomum maɓɓe o ulaika ɓeɗo humul muflihuna ko ɓeɗo woni malnoyteɓe ɓen wa min annasi no jeeya yimɓe ɓen wallahi man yashtari on mono sooda lahawal hadis bimana ko ɓuri welde e yewtereji lahawal hadis ko ɓuri welde e yewtereji bimana ko fanda ɗon ko ɓuri welde e yewtereji bimana ko wiyete ko musique ay abatul hadiseji bonɗe yewtereji bonɗi wa kutubul asatiri e defte tindi e taali tun no yimɓe ɓen waɗowo ɗum te o pas sooda ɗo kasetiji farba ɗum no naati ɗo sooda kasetiji musique ɗum hino naati ɗo no jeeya yimɓen tawɓe kamɓe siɓe wi mbuɗi ko sifa ɗum ɗon koɓe soodata idolla fiyere majjimɓe ɓen an sabilillahi ɓantu ko lawdina Allah kan bi gayri ilmin ko alda e gandal wa yattahidu ha ɓe jogito dina kan husuwan jalnori ulaika ɓeɗo lahum nodani ɓe adabu lette mo hin hoynayɗe ɓe
o idatu tala si janngama alayhi e dow makko kanko siforɗo ni on ayatina ayeji amen ɗen walla ya im hoccita mustakbiran himo mawnitino e jaɓugol googa kan ka allam yasmaha o riya sikka e onanaali ayaji Allah ɗen heno jangge ka anna fi udunayhi wa qura a sikkay ko pahu waɗa e nder noppi makko ɗin a sikkay ko sila tayina toon ha o woni faaɗuɗo tawa o nanata tawale wona o faaɗuɗo hay soniɗama o nanay gasi siforɗo ni wo ya Muhammad fa bashirhu humputumo bi adabin hino wodanimo lette alimin musuɗe molanaɗe jari inna alladina anduno ɓen amanu gomɗinɓe o amilu salihati ɓe golli golleli moƴƴi lahum no wodani ɓe jannatu naim aljannaji nema si ɓe naati toon khalidina fiha ko ɓe luttoɓe e nder majji ɗum ɗo no wona abdoullahi kala fodi waadallahi ko fodore Allah ni musidɓe julɓe ko fodi gomɗinɓe ɓen haɗɗan ko nde gonga wa huwa al azizu ko kanko ni tedduɗo alhakim ñeñuɗo e ñawre makko nden khalaqa samawati o tagi kammuli ɗin bi gayri amadin ko aldayi to gaale tarawna haɗe suti ɗon hay si tawi woni kammuli ɗin hino mari to gaale kono wanaɗe suti ɗen o waɗani kammulu ngun kammuli ɗin o yowiɗi ko aldayi to gaale ɗe suti ɗon wa alga o feri fil ardi ka leydi kadi rawasiya pelle jane fiyo teddin leydi ndin tabintina ndi o andi leydi ndin koye hoore ndiyam woni fiwata ndi humbu ndi dimbo ndi yeƴƴo ɗon andi son ƴetti ɗo poore hum viidi hum on ukki kum e nder basen ndiyam ma e nder sumbu